He takapau mātauranga, he whānau uarewa, ka ora e. He kiti a te tauira, hapai ngā kia ngitu, hei oranga mō ngā iwi, puta noa i te motu. Whai a te kotahitanga, whakapono ngā ture, engari ko te mea nui, ko te aroha e. Kei ngā rito o te pūhara keke o te wānanga o Aotearoa, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E toru ana ngā whakaaro ki tō tātou atua, ka whakawhetai atu ki aia, nāna tonu tātou i whakakau mai, i tēnei rā, ki tēnei o ngā hui, nui o te motu. Ana, ngā whakaaro e tonu ana, ki tō tātou kiingi Māori, kia kiingi tūheitia pōta tau te whero, ana, ki tōna kāhui ariki, rire, hau pai mai rire. Ki ngā mate huhua, o tainui waka, o te motu whānui, ki tērā mate o tātou, o na nahi nei, kia Papa Vince, he peri, i hinga, i na nahi nei i te pōwhiri, e tangi tonu ana ki ai ki tōna whānau. Ko ngā mate, ko rātou kia rātou, haere, whakangaro atu rā. Hoki mai ana kia tātou te hunga ora e pai nei. Tēnā tātou i tō tātou kaupapa, nui whakaharahara o tēnei wiki. Ara, ko te Matatini, 2023. Nau mai koutou, nau mai tātou. Nau mai tātou, ki te whakanui, i tēnā, o ngā kapa, hua roa, e whakahara tau ana, i roto i e nei tau. Ana, e whakahara tonu ana, e mihi tonu ana, ki ngā wānanga, kei konei, ki ngā whare wānanga kei konei, tātou katoa, kei konei e piri mai ana, ki te wānanga o Aotearoa, e mihi nei. Tēnā koutou, tēnā tātou. Ana, ko hau tēnei ko Teiria Davis, e mihi atu nei kia koutou katoa. Ana, tētei o ngā kaimahi, Kairuruku, o te pūtaketanga o te reo, kia pakura, tēnā tātou. Ko ngā pātai tēnei ata, ko tāku mahi. Ne, ko tāku mahi tēnei ata. Ana, he whakamohio, he whakakōrero, i ngā huatanga o te papa TWOA. Ne? So here I am today, here in our beautiful tēneti, in our mahau, here at Wānanga o Aotearoa, here at ngā Anawai, Eden Park. Ana, and I am here today to present, or to talk about the disciplines of what will be happening today, the disciplines, the items, ne? Like the Rangatira, the whakaeke, and so on and so on. Giving you a little bit of an insight of what people look for, what our judges look for, and give me some idea about that. Nā reira, koera taku mahi tēnei ata, me he kōrero, he pātai rana wā kouta, tukuna ki tō tātou whārangi, o te Wānanga o Aotearoa, ki reira ki te ai, heha te aha. Ahau nei, again, my name is Teiria Davis, Kairuruku of te pūtaketanga o te reo, ne? And I am here today, like I said, to talk about the different disciplines and what will be judged today on the stage. So, a little bit of history. I better share that first, eh? So, kua roa i roto i tō tātou wānanga, hoi no kia pakura. Nā reira, mihi ana ki tērā. Rua mana mātoru ki tēnei tau, ana ko āhua, rua te koutou, hoi no, ko puta atu, ko hoki mai, ki wainga i a tātou. And as we all know, even if you do leave the wānanga, you never really leave the wānanga. Ko hau tonu tērā, ne, me pono ngā kōrero, ko hau tonu tērā, ko puta atu, ko hoki mai. Nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou. E mihi ana, me kauakau e ware, ki ngā kaihaka, no te Wānanga o Aotearoa, tōne katu i tēnei wiki. Tuatahi, ki te mātou, e rongo ana mātou, vi tērā,
o ngā kapa tuatahi o te Matatini. Ara ko muri whenua. E mihi ana kia tiaki, ki tōna whānau, and we have, in their team, in muri whenua, we have past kaimahi and current. So ko hera te kurapa hoki tērā, mo he pai ana tātou ki tōna kanohi. And ngā kaihaka o taua kapa. Nā re, mihi ana ki a rātou. So, here we go. Let's carry on with our mahi. So, what is a whakaeke? Oh, pātai pai tērā i te whānau. What is a whakaeke? How te whakaeke? Now, if I was judging, no, well, actually, I'm a bit of a audience judge. Hoi anō, if I was judging, or from a judge's point of view, if I could say that, ko te tirohanga, a ngā kai whakawa, he āta te tiro ka pēhea te whakaeke tanga mai o ngā rōpū, ki runga i te papa tūwaiwai. So, tēnei mea te whakaeke, they'll be looking at how the kapa will enter the stage, whether it be marae-like, you might have some coming in from the sides with the karanga at the front. You might have some start in the centre and advance forward. You might have some come in sporadically, and that's what judges will be looking at, and how they enter the stage. Hapai, and then huri atu, so we have that's our main item, our main discipline, tuatahi, tuarua. We have mōteatea, the mōteatea. Now in the mōteatea we have a lot of categories that come under that. We have waiatatangi, waiataroha, pātere, waiatatawhito, a few under there. E ki tēnā I tēnei pātai, what is your favourite mōteatea, pātere? Mōteatea, so, if I could say, my favourite under the mōteatea category is ngiri. I love ngiri. You can express, you can express however, and you're not limited when you're doing ngiri. You're pika hare, tahi wā. Hoi anō, koira te tahi wā aku. And ki te ana te ngā ngiri, ana, ki roto tai nui waka, e tehi, ko e tehi he pōkeka, e tehi, he kai ora, e tehi, nā kahuri atu, ki ngā waiatatangi, waiataroha pēnei, e tātou e moha nei, e pāto hau, kai eke ki wairaka, e ra katoa, whakataurangi ake, e ra katoa. What is the significance of having mōteatea in the bracket? Nā reira, anei pia te kōrero. E mua pai ana tātou, as we might know, that a lot of whakapapa in history is shared in a bracket. And the mōteatea provides that for each kapa, where they can express who they are and identify themselves through their waiata, through their mōteatea. We have some who do that. We have some who mōteatea about te reo Māori, about tikanga, about current events. Kāre koreka, ki te aina, I tēnei wiki nei. Ana, huri ake ki e tehi watu wa mātou whatinga o te poitiana. Now, let me be tūpono. Me tūpono ake me pono ake kōrero. Mō te tūpono, engari hoina. Me pono ake kōrero, e harau I te tangata mahi poi. E harau te wahine mahi poi. Hoi anō, e mihi ana ki ngā ringa, ki ngā wahine mai tāne mai, he pūkenga, he mātanga ki te mahi poi. Hakoa kāre au I te tangata mahi poi, engari he ātāhua. Ka whakakōrero tia te tina, ka whakakōrero tia, te kanohi, ngā mahinga, koia hoki. And we will see that in my favourite, my favourite kapa, who I love watching, doing poi, of course, is Ngāti Rangiwewehi. I've always followed them, all them, and they have all the long poi, poi wairo, and double shot, single shot. They have all that going on at the same time. So, mātakitaki atu, ka kitea e rā mahi, I roto I ngā kapa, o te arawa, o te arawa. Moe o pai tātou, ko tiki nātu, ko whāngaia, e
atu o ngā kapa i ngā mahinga o ngā rōpū, o ngā kapa o te arawa. Kua whakahau atu ki roto i wā rātai mahi. Atu I tērā. Ki te waiata ringa. Now, this is one of my favourites. This is the one I love to entertain with mahi ngā ringa. And if you saw yesterday, if I can take the example from our pōwhiri yesterday, not going too much into the barueno. This is where I see our nannies, our nannies coming out and entertaining our people. Yeah, entertaining our people, and they do it so well. And so we take those examples of our nannies, our kraua, our ruruhi, our koroheke, paua taua. Yeah, we take the examples of them and the way they move, ngā mahinga. Ana, koetahi atu, ana, kite ana tātou, rongo pai ana tātou, tērā pēr ko ngā take o te Haka Kōrero tia, ka whakaahua tia, ne, ka whakangahau tia, nā mahi, nā kōrero I roto I te waiata ringa. Ka pai, hai, and so, why does that resonate with me? Ne, or what is one that resonates with me? If I can think back to Te Wakahuia 1998. Ne, 1996, 1998. Ko ware, hona. Tērā o ngā waiata a rātou mō irirangi tiaki awa. Oh, ne, me te ngā wari hoki o ngā ringa, hoi anō, ana, rongatone te wairua, rongatone te Māori o tērā waiata. Koia tētai waku tino, o ke tino waiata, ana, waiata ringa a te Wakahuia. Peke tonu atu ki tērā o ngā whati, ara ko te haka. Nā. Kaere kore ka kitea I tēnei wiki. No doubt we will see, especially in the haka, the most current event that has kept us from Te Matatini for the past 4 years. Ne? No doubt we will have a few haka about the kōwhiori, ne? Te mate uruta, as we know, was one of the biggest, or largest kaupapa mate that kept us from doing what we love. Ne. Hoi no, ko tai mai ana mātou ki kone ngā kapa katoa, te motu katoa, ki te heha ngā kōrero. Ne, heha ngā kōrero. I waihangatia, I tuhia, I a tātou I te mate uruta. So koera tētahi, ne, and then, moe pai tātou, where does haka derive from? Wow, kia ora tātou. Koera e mihi ana, e kore ko hoki e wareware. Hey, our tipuna, ana tāne rore hinerehia. Who give us all these taonga to bring to the stage, to bring to the marae, ki whea rane. Ana, and then we've got one of our last items, one of our last disciplines. Ara, ko te whakawātea tēnā. Again, similar to the whakaeke, judges will be seeing how they exit the stage. Ne? Now we may have heard in recent years or past Te Matatini Kapa Haka events that some judges have stipulated that there is a line, there is a line on the stage and you get back behind that line and get off. Ne? Nā reira, ka pērā tonu, kara te moa mea ka pērā I tēnei rā, engari, koera, o ngā kōrero, o ngā tau, Kua tiki nātu e ngā kapa, hei pai ngā mā rātou, kia pai ai tā rātou whakawātea I te atamira, I te papa TWOA. So that's what we'll be looking for. And that is so important. That is so important. Like I said before, with the whakaeke, we'll be looking at the same thing of how they exit the stage, whether it's on the sides, whether the kapa splits and they go off the sides, or the whole kapa will move to the side and off, and I tell you, and we know, morenara, we know, e mihi ana ki te whānau. And we know, we might have seen, mō tai tangata rau, with their famous exit, their whakawātea, with the turnaround and gone. Nā, me pērā tātou. And so they have set a precedence, so we might see that. Ka aue te iwi, we won't see mō tai tangata rau at the comp this week. Hoi noa, we might see what they have, and the influence they might have
on other kapa exiting the stage. Let's go back from the start. We did forget Waiatatira. We did forget Waiatatira. E arohana kia koutou hātea, mo taku he, because we know hātea is beautiful, beautiful in their Waiatatira, their coral items. Hai, ko rātou, so we go back. First item, usually, not all kapa may have a Waiatatira. Usually is the first item. Is the first item. Waiatatira coral. Now there might be a hymn, that might be a waiata of praise, that might be a waiata of remembrance, or memorial for some kapa. Who will sing that with all the melodies they have. And again, it's whānau, if you are not familiar with Waiatatira, there are no actions for that. I is purely to express and sing the praises of your iwi and of your kapa. So, hoki ana tātou i nei, tuatahi, Waiatatira, the coral item. Tuarua, whakaeke, entrance. Tuatoru, moteatea, moteatea, chant. Tuawha, Waiataringa, the action song, tuarima, ko te poi. Ka pai, tuatori, ko te haka. Ka pai. And then our last, no, that was tuarima, ko te haka. And then our last item there, with the whakawātea. Tēnā koutou, ko whakarongo mai nei, ko mātakitaki mai nei, I tēnei o ngā whakamāramatanga, mo ngā whatinga, ka kitea I tēnei wiki, I runga I te papa tūwaiwai. Ka hoki ana aku mihi, ki ngā kapa katoa, ki ngā iwi, ki ngā hapu, ki ngā whānau, ko tai mai ki te tautoko I te Matatini, I warātou kapa tonu. Ko hau tēnei ko Teiria Davis, ka hoki mai anō hau, te mihi atu ki a koutou, te kōrero, I ngā kōrero o te wiki nei. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.